yaremwe n'umukoroni. Nkunze kuvuga n'abandi barabivuga yuko Kongo ifise uko yabumbwe. Umukoroni yashatse kwibumbira umutsima munini, igateranya uduce twinshi ibihugu byinshi, novuga muri ico gihe ngira yari amahwayom canke amahwayote. Ibihugu byinshi bitandiriza hamwe bidafite ico bihuriyeko, mfata nk'amapuzzle ataco yarahuriyeko kugira ngo yuzure amere nk'ikintu gishashe gifatanye gifite ico gihuriyeko. Rero iyo ubonye Kongo ukabona abanyagihugu baho, ubunini bwa mbere hoho butuma kugira gestion yayo ikaba gouvernement centrale ri Kinshasa, ubona yuko haba hariho absence totale y'intwaro ya administration, absence de l'état, de l'autorité de l'état mu bice nka byose. Ariko gouvernement centrale Kinshasa nubwo berekanye muri découpage administrative bagashiraho ibi twita province nazo zifise une certaine novuga autonomie, ko barafise gouvernement yabo na parlement zabo. Urabona yuko ata kintu na kimwe gifashe mu ntwaro, iyo mvuze mu ntwaro ni administration n'amastructure yose agize igihugu, haba mu nzego z'umutekano, haba mu nzego zitwara zo hasi au niveau local, au niveau provincial. Ukabona yuko haba interconnectivité canke urufatangane no gufashanya iyo hageze gutororokanya ibija Kinshasa. Ariko ibija Kinshasa ntihabe kwa kugaruka kugira ico no kwita accountability canke kwiyumvira imigambi ya babandi barungika uburyo. Hakaca habaho kubera iyo uko kutagira ubuyobozi mu ntara canke mu bice byinshi by'igihugu ca Kongo, mwihweje nkuko cubatswe ko kingana nuko byinshi ataco bahuriyeko, kugira ngo bazibire ico cobo cyo kutagira ubuyobozi mu bice byinshi. Usanga abantu bimenya uko bitwara, uko bitegeka, akaba ubutegetsi bwizanye, bwa butegetsi bwizanye twumvise muri Unity Club. Ugasanga ni intera hamwe zisigaye zica zigakiza, ugasanga nizo zishiraho administration, zigashiraho police canke zikaba deployed from Kinshasa, ugasanga kugira bashobore kujera ico gihugu kingana uko onye, kandi kukijera barinda gushiramwo yange ngabitekerezo yabo ituma uko batwara uko bifuza gutwara ariko bigenda. Ugasanga ahari absence totale ya autorité, hatwawe n'abahisanze guhera muri Kivu uko yahora itarabohorwa gushika no muri Equateur. Ugasanga ahenshi ni FDLR, XFR na generation ikurikira yabo, usanga aribo bagenda basubirizanya bongera bubaka uko bashatse iyo ideologie, nuko ubutegetsi bwaho bari bisanze bari deployed canke bonyene bijanye bahakorera. Rero kuba ubwo munini bwa Kongo kuba kuva kuri aho igihugu abakoroni bagisigiye mu minwe yabo, babona neza ko basigara bagikora, barabandanya umugambi bari barakoze imyaka myinshi, baracuze imyaka myinshi, bitwa ngo batanze ubwigenge independence, atayo batanze kuyisubizwa n'ubundi kuko ubwigenge barabusanze mu bihugu byacu. Ugasanga rero ako kajagari karemwe n'umukoroni kakabandaniza gushirwa mu ngiro nabo bari barigishije muri ama école d'administration yabo, niko kakibandanya. Ya macakubiri y'ubwoko antitutsi yarigishijwe n'aba bakoroni, yongera abandanywa ashirwa mu ngiro vuba cane mu ntwaro zose no ku burere bwose nka bwose, ko mwumvise muri Unity Club abatanze experience yabo nka Bora canke uwundi musirikare, mwarumvise yuko hose babaye intégré, kandi bari intégré na benshi barimwo muri les corps de défense de sécurité za Congo.
aha ndacavuga Kongo ntavuze uko ibi turiko turavuga vyetanda no kuri ideologie génocidaire anti-tutsi iri mu karere uko yavuzwe no muri Unity Club n'ababibayemwo babikoze ucubona yuko ubwo bunini bwa Kongo niyo ideologie yabibwe bigoye ko wiyumvira ubwa mbere ya scenario ya kabiri kuvuga yuko wobohora Kongo yose mu mwanya wihuse je ndavyita yuko igishoboka muri scenario iri réaliste réalisable ni kubaho baho nubundi baragishize mu ngiro nagire mvuge ngo balkanisation nibo bayishize mu ngiro Kinshasa kuko barakase imihora yose ituma habaho ubuzima muri Kivu yose barahagaritse ubuzima barakata imitsi yose yotuma ubuzima bwo muri Kivu bubaho mu guhagarika ko abantu bagira uburenganzira ku mafaranga yabo mu guhagarika ibintu byose byatuma Kivu iguma yitwa ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo niyo bavyishiriye mu ngiro kandi iyi myaka yose iheze babikoze abanyakivu barabayeho bariyubatse bariko bariyubaka bariko baranibohora nyabyo bariko baranashinga imizi ku buryo ni kiza ca Ebola uravye ngena kiri gere urashobora kubona itandukanirizo ry'abantu b'abategetsi nka Kinshasa bifata nk'abacangero mu gihugu cabo canke abapiyeur canke ibisuma abambuzi mu gihugu cabo kurusha abariko baharanira kubaho kwabo muri rite existentielle ituma bose bagira ayo mahigwe y'ukubaho banganya uburenganzira n'amadroit rero nkavuga nti icokogwa n'igishoboka nuko uko kubohora no kwibohora kwa Kivu ikaba nka gouvernement yigenga kuri Kinshasa kubwanje vyoba nka pilote kugira ngo habe intambwe ya mbere iri réalisable kuko baca umugani mu Kirundi ngo imigeri ibiri nitereka wo kwiyumvira kubohora Kongo ego ni vyiza ni indoto nini kandi nziza mugabo wibaza uti mbega ndiko nyumvira kubohora Kongo uko ingana ukaraba ama communauté nka yose iyo bariko barajya umututsi mu buseruko bwa Kongo bose mvuze nka bose kuko si bose bajya abantu si bose bica abantu bafata umututsi ko ari umunyamahanga ko ari ugusubiza iwabo iyo batavuze mu Misiri canke ahandi bavuga mu Rwanda mugani iyo bagusubije bafata kugusubizayo iyo ni concept bakoresha mugabo bayikoresha kugusubizayo bagusubizayo bakwishe uri en état de cadavre ukaca wibaza uti mbega abo bantu twokorana ko utashobora kubohora abantu imiliyoni novuga boba bari nka 50 fois plus ya population y'abanyagihugu bagize Kivu hamwe abo bose batuba biyumvira bo bameze nka CNDD-FDD umuhutu avuga ati naho twagwa nabi ntwagwa n'umuhutu naco wowe uri kukorera iki wowe uri kuvomera mu kiva ariko ugize nk'ukwibohora ukagira administration ya Kivu bigufasha yuko umaze kubaho bakabona ko ari igihugu kizima gifise amabarabara gifise amashure gifise ama hôpitaux gifise structure moderne novuga n'imiyoborere na gouvernement ijanye n'ibihe yitaho agati y'akazina muntu hariho dignité hariho abantu ko bangana bahanganya uburenganzira hariho development iyo gouvernement ya Kivu ifasha ko ica iba nka gouvernement pilote nibaze ko no kivuga nk'icitegererezo canke mu Kirundi akarorero gatuma abantu bavuga bati ntaco naho ndiko nicwa n'umuruba kizima ari umuruba ariko ntwagwa n'umututsi canke ariko mfashwa kwibohora n'umuntu w'umututsi bazobona bati finalement natwe turakeneye kubaho nk'abantu turakeneye kubaho tuyumvira kujya abandi gusa ahubwo twiyumvira iterambere twiyumvira stabilité ariko ntuzigera uja kubohora umuntu avuga nk'abasendedefted ngo kizima naho ntwawe nabi naho mpfuye nabi kizima ntwawe n'umuhutu mugenzanje ariko iyo ngenga bitekerezo irahari muri Kongo irahari n'abandi benshi
bacibaza gutyo baracahari mu karere gusa tugira amahirwe ko hariho amareta yanka kwiyangaja publiquement ahagerageza kwetufa cette idéologie sino iyo idéologie y'ingengabitekerezo canke y'amacakubiri y'ihonyabwoko rikorerwa umututsi mu karere irahari kuri bose muri mu karere k'iwacu kiretse abazi aho bavuye nk'abanyarwanda n'u Rwanda bazi ko guharanira kubaho kw'abandi ari kubana neza no kunganya uburenganzira rero mvuga nti narambiranye novuga nti ni byiza ko kugira indoto ndende yo kubohora Kongo mugabo ubanza guhera gutangurira kubona ibikoreka n'ibishobora gukorwa bikorwa nabande kubera iki icambere no guharanira ko akarere abatutsi bafatwa nk'abanyamahanga bakaribwa amahanga arorera aho kuvuga ati hariko harabihonya bwoko rikorerwa umututsi n'umunyamurenge canke umuntu wese asa nabo n'umuhema niki bakavuga ati u Rwanda ruriko ruragira piage y'amaminere akaba arico bavuga aho karere kabohowe kakubakwa abantu bagasubizwa muri dignité hakaho ubutungane kubabikoze bakabona ko hariho development n'aya mapezeri abona yuko hagutwagwa neza bahitamo gutwagwa n'umuntu yifata nk'umucangero canke igisuma mu gihugu ciwe bazobona ko hazigeze kwibohora babe favorable naho nogeza ndabashimiye kwiganira mwagize host uramenya utadusiga hano wenda ngaho komerezaho nawe mbona nta bandi bazamutse sinzi nimba twosoza ndabona African boy agarutse reka twumve African boy nimba twumva murakoze ngira ngo vraiment muraganira neza cyane nk'imfura kandi ni byiza kuganira abantu bose baganiriye neza ikiri ngewe nshima buriya bibana byiza ko abantu badahuza ibitekerezo ku ngingo runaka ko nibyo biba byerekana ko abantu bari gutekereza ko hari umuntu wavuze ngo iyo abantu bose babona ibintu kimwe biba bivuze ko nta muntu uri gutekereza so iyi topic rero nk'uko n'abandi bose babivuze ni topic ikomeye cyane ariko ngewe ndi mu mujyi umwe nacyo uvogerwa rwose uko yabivugaga nanjye niko mbibona kubera iki kubera ko buriya ntushobora kubaka inzu y'ibirahuri uturanye n'umusazi uko byagenda kose either uzajya uhora usana cyangwa se bizasaba ko uwo musazi ava aho ngaho impamvu mvuze uru rugero rero ni uruhe nuko nibyo kuba abantu bamaze imyaka myinshi bafite ikibazo abanyamurenge abatutsi bo muri Kongo n'abasa nabo n'abahema murabona ko bari kwicwa muri turi bicwa nta kindi bicirwa gusa kubera uko bavutse ariko buriya nanone ikintu gikomeye cyane gituma bishoboka nuko nta buyobozi buhari absence de l'etat iyo leta rero idahari cyangwa se l'absence de l'autorité de l'etat iyo nta leta ishobora enforcing amategeko ibwira abantu bose ko bagomba kubaho kandi babane mu gihugu kimwe kandi neza icyo gihe kiba ari ikibazo nibyo kifishobora kuboneka nkeka ko na Tshisekedi rwose abirimo neza kubera ko itegeko nshinga nanjye namwifuriza ko yarihindura ko narihindura byo bizatanga kivu ariko bibaye amahire nuko igihugu cyose cyabohorwa kivogerwa yabivuze neza ati murumva ayo mahoro yabahinda kuva Goma ugera Kinshasa kuva Bukavu ugera Mbandaka kuva Uvira ugera Kisangani kuva Rucuru ugera Pweto like ayo mahirwe ahubwo se yaba byashobokaga ariko nanone ni ibintu bitoroshye ntabwo kandi nabizi ibintu byose burya ngo iyo byoroshye nta n'agaciro bigira cyane
Eh, gusa debate njye nayikunze cyane, kandi urumva buri wese n'ubundi aratanga igisubizo cye akanakidefanda cyangwa igitekerezo cye nuko abyumva, kumva rwose birimo injyana, n'ubundi ntawe uri butsinde ko nta gikombe turi butahane, ahubwo ni abantu ni ukuganira tukumva ibitekerezo. Ariko nanjye nk'uko nari mbivuze, mbona icyiza ari uko Kongo yose yabohorwa, cyangwa se abantu bakaba baganira bakemeza bya bindi nyine byari biri mu masezerano ya 23 Mars 2009 yandi yuko igihugu kigomba kuyoborwa muri federalisme. Ngira ngo na FCM 23 MRDP twirwaneho nibyo basaba, kubera ko ibyo nabyo ubwabyo bishobora gutanga iyindi stability, kuko urebye Kongo ifite ikibazo gikomeye. Ngira ngo twese twumvishe kiriya kiganiro cya Unity Club, bari abagabo yaba SCP Kuradupaga Sejared, yaba na Colonel Tadibora, mwumvise imbunda bavuze zatanzwe muri kariya karere. Niyo mpamvu nkeka ko imbunda nyinshi zishobora kuba ziri muri Afurika ziri muri Kongo. Umenya buri rugo rugira imbunda, yaba muri Sud Kivu na Nord Kivu. So ibyo rero ubwabyo ni ikibazo gikomeye, kandi Kongo kubera ubunini bwayo nyine urumva niyo mpamvu either yabohorwa yose kugira ngo bazakore ibyo bita ratissage, cyangwa se cleaning up. First of all babanze bajye bahera ruhande, nk'uko mwabibonye babikoze Goma. Ngira ngo murabyibuka imbunda zari zihari nizo bafashe. Ubu ngubu Goma amahoro arahinda, nta muntu ukicwa. Bukavu nuko, mbese ibice byose biri libere, nta muntu wakumva ngo yishwe kuko yarashwe n'abantu ngo runaka ngo batazwi. Ibyo rero bibe igihe ahantu hari l'autorité de l'État. Ibyo rero urumva haramutse habohowe igice kimwe, n'ubundi ubwo ababa batibonamo cyangwa se Kivu ibonetse ababa batayibonamo bajya ahandi, ariko n'ubundi bazajya bahora muri za ntambara nka za zindi iwacu twagize z'abacengezi. Kandi buri iyi ntambara ngira ngo ababizi barabizi, iwacu intambara y'abacengezi yo kugira ngo ujye kurangira hakoreshejwe imbaraga nyinshi cyane, nyinshi, not only z'amasasu, kuko na Santu muri The Art of War yavuze ko ushobora kuwininga battles, cyangwa se ushobora kuganya the bataille n'amasasu, ariko ntuzigera uganya imitima y'abaturage. Kugira ngo rero n'intambara y'iwacu y'abacengezi irangire, nuko byabaye ngombwa ko abantu bagomba gutsindira n'imitima y'abaturage. Icyo nacyo ni ikintu cy'ingenzi, ariko buriya kugira ngo utsindire imitima y'abaturage nayo ntabwo ari intambara yoroshye. Ni ukuvuga ngo rero Kongo ni equation à plusieurs inconnues rwose, ni agaterera nzamba nk'uko babivuga mu Kinyarwanda, ariko n'ubundi ibikomeye byose z'uko bidashoboka, ko nta hantu wari uzi ku Rwanda ubu nonaha rwaba rutekanye nyuma y'imyaka 32 amahoro ahinda. N'ahandi birashoboka, icy'ingenzi gusa ni ukugira abantu babitekerezaho kandi bumva ko bibari ku mutima, kandi bakumva ko bagomba no kubifata nk'inshingano kandi zihoraho, kubera ko gukira kwa Kongo niko gukira kw'abakongomani, kandi gukira kw'abakongomani niko gukira kw'akarere, kandi gukira kw'akarere n'ubundi bizafasha yabare mu karere ariko na Afurika yose. Gusa nanone ntabwo ari akazi k'abana nk'uko bajya babivuga mu ndimi z'amahanga, kubera ko n'amahanga ubwayo ntabwo yifuza ko Kongo yakira. Uku nguku imeze nibyo bifuza, ibi bibazo birimo nibyo bifuza ko nibyo bibafasha kuguma gutwara ibyo batwara no gushyiraho ibyo bashyiraho. Ikindi nyine niyo mpamvu ubona bose bitunira ku Rwanda rwanze kuba umunyeshuri wabo, rwanze kumva ibyo bavuga, kubera ko nta cyiza bavuga iby'inyungu zabo. Noneho rero ariyo mpamvu natwe tugomba gukanguka tukareba inyungu zacu z'ubundi ni izihe. Igihe rero natwe tuzareba inyungu zacu nibwo tuzakora igikwiriye,
kubera ko bariya bo nabo bakora ibibabereye, niyo mpamvu igihe bazanaga abantu bo muri Turquoise babazana iwacu mwarabibonye, ni UN Security Council yafashe uwo mwanzuro 928 UN Resolution 928, so babifata bose barabishyigikiye, kandi ntabwo bari bayoboye biri kuba, nta nubwo bari bayoboye misizanye abafaransa, ngira ngo nababwiye burya ibintu byose bisaba pretext, niyo mpamvu bari barasize inkambi za Nyarushishi, Kabgayi na Saint Paul kugira ngo bazavuge ko nyine ariho hantu baje kugera. Kari nabonye documentaire bagira Nyarushishi, ndeba ibintu bari kuvuga ndongera nkonfirma koko kwisi atari feye. Baravuga ngo abaturage b'inyarushishi ngo barinzwe n'ingabo z'Ubufaransa, ngo ariko ngo mbere yuko zihagera ngo bari barinzwe n'abajandarume ba leta. Ukibaza abo bajandarume nibo bicaga abantu, bari babarinze bati? So nukuvuga ko intego ni yayindi, ni ukwirwanaho kugeza ku mutonyo wa nyuma, nk'uko Fande yabivuze, Makanika akomeza aruhukire mu mahoro. Icyo rero numvaga aricyo nashaka kuvuga. Murakoze. African boy urakoze rwose. Avuze ijambo rwose mpurizaho nawe 100%. Ariko mwebwe murabona batubujije amahoro, ariko iyo mubona Uburundi bwiha uburenganzira bugatinyuka bukarasa ku Rwanda, u Rwanda ntirwabashotoye, ntacyo rwabatwaye, muribaza ko muzagira Kivu Gisege turi hariya areke kwirirwa agira atwohereza amadrone n'ibindi, ibyo tureke kubica ku ruhande. Wa mugani wa African boy wabivuze, ntawubaka inzu y'ibirahure aturanye n'umusazi. Niba mukeneye ngo twubake amazu meza batarasa amadrone, batagira, mureke dupasuwe tugereyo. Ariko ngewe ahantu mpanifuza ko mutekereza, nimwibaze Kongo yose iri imbere, u Rwanda ruri imbere, Angola ntizadutera cyangwa Kongo Brazzaville n'ibindi bihugu n'ibindi, ntacyo dupfa nabyo. Ariko aba nitubasiga, ni ukuvuga ngo twisigiye abanzi ku marembo, isaha n'isaha bazatwinjirana. Wahise turinda kubasigira? Ubu mwe muracyafite igihugu cyo gusigira Gisegeti mukerarugendo, wayi tumusigira ubutaka bwo gupfusha ubusa, twari kubyaza umusaruro, tubabyaza umusaruro. Gusa wenda twavuga ati kubera ubushobozi bw'uko tutabasha kuhamanaginga hose, bate hato. Ariko bishobotse Imana ikadusingiriza ayo maboko, ikaturamburira icyo kiganza, ntitugire aho tumusigira, maze nzarebe Kongo hazerekera ariya matangazo azayatangira. Uriya Boston niwe ujya uvuga tuzamushyira mu gihano nsimburagifungo, abanza aze yige. Ariko mwebwe iyo mubona abantu bari Kinshasa birirwa bakora ubusa, ubukungu bw'igihugu, none hasigaye bafata ku maso akubaka kaminuza imwe ngo yubatse, akubaka ikibuga ariko mwibaze Kongo n'ubutunzi ifite ngo iracyarimo iserebura ngo yubatse ikibuga cy'indege kimwe. Murebe ahantu AFC iyoboye umwaka umwe, murebe ejo bundi nari ndi kureba Goma ndikanga. Muribaza dufashe na Kinshasa, ni ikihe gihugu ku isi cyasa na Kongo? Niturangiza tugifate tugisigire inzererezi n'iki zose zirirwe zitobatoba, nizazihaga ibyo zahaze zimanura amadrone, zize kuza kutumenaho amadrone n'ibikiti, kandi bazabirekere gafi. Abanyarugombo nyine bahora ari abanyarugombo, ntibazabireka ngo nuko twatandukanye. Sudani zihora zirwana kandi barazitandukanyije, Somaliya iracyahangana. Mureke gute, okay, reka ndeke gutinda, wenda ntaza kugira Mani niwe warugezeho.
sinzi niba yaratwumva Huh? uwitwa ngo ni Nini akurikirana Na B Hustler. B Hustler na Ngoga Yes. ibintu yatwumva murakoze cyane turabumva Ngoga mukurikirana ndavuga amagambo nk'abiri cyangwa rimwe sinzi nimba yarenze. Icya mbere ni ukubashimira, icya kabiri mwakomojeho mwese nagira ngo mvuge ngo inkotanyi ni ubuzima. Murakoze cyane. Ariko iyo umuntu avuze ijambo ryiza mujye mushiraho imitima mwakabyara. Ese iyo mitima muyimanira iki? Urakoze Kiboge urakabyara. nakomeza se Komeza wamfura. nari ngiye kubaza umuntu witwa Nibigira Dr nuko Ndozi yamanutse ariko ahari banza ari kunyumva niwe nagira ngo ni adresse nka dogiteri. Abafite hari abantu bamaze igihe kitari gito hano kuri X ni itsinda ry'abantu b'abarundi njya ntangazwa n'ukuntu bari asharane cyane nko ku muntu wenda uvuze cyangwa se ushima gahunda u Rwanda rwafashe nk'igisubizo cyo kubona umutekano urambye y'ubumwe n'ubwiyunge hagati y'Abahutu n'Abatutsi. Ariko bo bavuga ngo umuntu ubishimye cyangwa se werekana ko ari igisubizo kuri bo bita biba intambara ikomeye, ariko wanabitegereza aho berekeza cyangwa se wenda intego yabo ku gihugu cyabo ukayibura. So nuko Nibigira wenda yamanutse ariko wenda naza kuzamuka yaza wenda nk'umuntu ubikurikirana ibintu hafi kuko nkunda kumubona hano cyane kandi bien sûr na dogiteri nk'umuntu ujya kugera ku rwego wari umuntu ufite ibitekerezo byagutse wenda we yamfasha kubyumva neza nk'abo bantu ikintu kiba kibatera se agenda yaba bari iyihe tusa. Murakoze. Wenda naza kuzamuka araza kumusubiza ariko hoste naringize ngo nanamusubiza byaba byiza mudatayisije kuko hari igihe umuntu asobekamo akantu ugasanga dutayisije donc ukabona adeviye space ntacyo niba bideviye ntibize kubarogoya. Yes wenda reka tumuhe uburenganzira niwe wenyine duhanguye ariko nta wundi turi buze kwemerera umuntu wese ubaza abazi biri hano hejuru kuri sije. Usaba Dr Nibigira. Dr Nibigira ndakuye mu Ngoga urakoze kubaza ico kibazo gusa mbasavye imbabazi kuko numvise no kwishura kuko natawe igituma uzanye ico kintu malheureusement kije en dehors ya sujet ubwabo ko kibajije bakibaza ndahari numva nawe kwishura kandi ugize neza. Iyo uvuze ngo hari abantu basuzugura ubumwe bw'Abanyarwanda ndazi ndi muri abo batukwa gutyo kandi nico cyuma nakimbajije. Reka ndakubwire ngo abantu babivuga gutyo nko kuvuze n'abadatahura ritme yo kwibohora na ideologie genocide duhanze kuko iyo uri kuravuga ngo hari abasuzugura ubumwe bw'Abanyarwanda, ubumwe bw'Abanyarwanda, ubumwe bw'Abarundi, ubumwe bw'Abakongomani ni ikintu universel, ni kimwe kimeze co kimwe, ni cya kindi duharanira twese kuko abantu bagira uburenganzira bumwe, hakabaho ko abantu bataba bakiribwa, bataba bagifatwa nk'abantu de seconde zone canke abamort civile babaho, na cane cane ndi kumvuga kuri ideologie genocide anti-tutsi, babaho batagira uburenganzira na bumwe, bakabaho nk'abamort civile baho hambere mu gihugu cy'Ubufaransa barigeze kubaho batagira uburenganzira na bumwe. Rero iyo ubonye umuntu aza kubwira ngo
abantu bigisha ivyo bintu ngo ubumwe bw'abanyarwanda ngo nico kimwe n'ubumwe bw'abarundi ntibatahure igituma twe turi ndimwe mu batemera ikintu citwa ubumwe bw'abarundi actuel muri contexte y'u Burundi ariko sishobora guhakana ubumwe bw'abanyarwanda kuko processus bwacimwe ndabizi hagaritswe genocide hajaho ubutungane bunywanisha gacaca Jesse nemera TPR ko TPR murayizi amafaranga yatwaye mugabo ntiyasanye societe nyarwanda ariko ndemera gacaca kuko bararabanye mu maso barabona ico gukora barabwira umuntu ati uyu aba ntiyahuye bakamenya uwishe n'uwiciwe hama bagasana ya societe yashwanyagujwe n'intwaro zari zihari zatunganije rirashira mu ngiro ihonyabwoko ryakorewe abatutsi ubwo bumwe bwaje muri ico gihe ihonyabwoko ryahagaritswe twebwe ico bita umwe bw'abarundi ni ikintu caje nka anesthesi canke ubusinziriza mu 1900 inyuma y'1988 Parmehutu iherekejwe n'abagenocide n'abari ba Parmehutu yo mu Rwanda bahejeje kwica abatutsi bo mu buraruko muri Nord ikintu bakunze kwita ntega marangara aho niho hatanguye ikintu kwigisha ubumwe n'abahejeje gukora iryo honyabwoko ku batutsi barubakirwa inzu z'amabati ariko abacitse ku icumu babaho mu kangaratete gushika n'ubu bamaze imyaka 33 mu makambi y'abateshije izabo buhoho bigezaho bagenerwa uko barara nuko baramuka n'imbonera kure aho bababuza nuko basanura inzu bababuza n'ukurara nuko baramuka n'ushaka kushinga ugwiwe muri za ndirimbo za Terinda bake babavya n'imbonera kure muri ya genocide biologique bigamba bakabikora uko nubwo bumwe bw'abarundi dufise niyo charte de l'unité nationale dufise niyo charte baheje gutora nyuma y'amezi makeyi Parmehutu ikiriganza itangura gutema itangura kwica buke buke mu 1991 hacagera rurangiza y'ihonyabwoko muri 1993 iyo rero we kwaravuga ngo ubumwe ngo harwanka ubumwe nabantu babibonera hafi kandi babifitemo intego ikomeye yo gutandukanya abagwanya iyo ideologie génocidaire anti-tutsi ko bayigwaniriza hamwe hariho abagizwe ibikoresho hariho abaza batabizi hariho n'abandi bo babikora babizi kuko buri amahirwe make abarundi dufise muri context ya Kongo bavuga ngo akagara n'abantu bake cyane ariko twe muri context y'u Burundi turafise abantu bitwa ko arabagwanya CNDD-FDD ugasanga abo bantu bitwa ko bagwanya CNDD-FDD ntaco batandukaniyeho iyo araba opposant politique ntaco batandukaniyeho muri ideologie génocidaire ugasanga ni nka Frodebu ariyo yavyaye yari CNDD-FDD yari branche militaire yayo ugasanga nabavuye muri CNDD-FDD bashizeho iyo imigambwe yitwa ko ari opposant alors que ari abantu bahuriza kuri iyo ideologie génocidaire ugasanga ni wa muhari witwa Reditabara MSD umukuru wayo atigeze ava muri iyo ideologie génocidaire kandi atigeze ava no muri CNDD-FDD ariko bagabuye akazi kugira ngo babloke toute tentative yo kwibohora nyako kugira ngo umututsi abeho nk'umututsi abeho nk'umuntu nk'abandi mu Burundi ugasanga rero abantu bakomeye cyane na abantu bahawe uburenganzira n'isi n'amakungu bahembwa nk'abakorera agateka abaharanira agateka kazi na muntu abo bose bagravita autour ya CNDD-FDD baharanira yuko umugenocidere canke umuntu afite ideologie génocidaire asubirizwa n'uwundi abo nibo bahostinga abaharanira agateka kazi na muntu spécialement Focode bahostinga ku space yabo abantu bavuga bati twebwe turacari muri ideologie ya CNDD-FDD muhora mubibona kuri X zabo muravye murabona aho batumira bahostinga abantu nka Gwasa muzi amahano yakoreye umututsi yo mu Burundi no mu karere kuko abatutsi b'abakongomane abanyamurenge bahungiye imvura mu muvo mu Burundi bishwe na gato Gwasa mu Burundi rero c'est très complexe umuntu ariko ariyumvira yuko twovuga ngo twanga ubumwe bw'abanyarwanda aratubeshera juste parce que ashaka gusepara abagwanya ihonyabwoko rikorerwa umututsi mu karere na cyane cyane mu Burundi aho igihugu cyacu ari nka quartier général y'iyo ideologie ukabona cyane cyane ahubwo bariko barabikora bariko baravuga gutyo
n'abadatahura uko ihonyabwoko rikorwa nuko rikorerwa ihonyabwoko rikorerwa umututsi ari rimwe mu karere ugasanga rero bagomba kwibaza ngo ntimuvuge ivy'Uburundi ntimuvuge ivy'u Rwanda ntibaraba uwo muntu ntabazi ico arico iyo ideologie génocidaire ntimuvuge ivy'abakongomane ntimuje no muri manifestation ziko zirakorwa n'abakongomani ntibaraba mwebwe abarundi ugasanga n'umuntu adatahura kandi yitwa ko aboneka neza uzi neza ko ari n'umu victime w'iryo honyabwoko rikorerwa umututsi mwe ugasanga ntatahura iyo unité dans la lutte contre l'idéologie génocidaire kubwira sindabarambire kuko ni novuga ko ari nko kuzimiza topic nobabwira nti nta muntu n'umwe yanka ubumwe mugabo processus iteza kuba yubahirijwe nta muntu n'umwe yanka kugira uburenganzira cyangwa umurundi mugabo processus iteza kuba yubahirijwe kuko murazi na processus y'ukubohora u Rwanda no guhagarika genocide no kugira ubutungane bunywanisha byafashe inzira ntushobora gutangurira ku cyateza guhereza naho no kwishura ariko nsavye imbabazi ku batunganya ikiganiro kuko ntibyari ngombwa ko ndakwishura mu biganiro bidasa mbwa ndumva igituma wabibajije ndanatahura igituma wabibajije ariko abatabitahura gutyo nibo bariko barica lutte murakoze urakoze burya ni byiza umuntu abiherewe uburenganzira kandi urakoze kumusubiza kabisa ni byiza cyane kuko utanze amakuru akenewe kandi abantu bagomba kumenya ukuri ya Malayika twaganiriye ndashaka gusuhuza Kongolo ese mwebwe Malayika hano hasi nkubwira amakuru ngiye kukubwira hano hasi hari umuntu w'ikinshasa wanditse ngo izo nzozi murota zose uko ni ukuri kandi uko niko anyandikiye nta n'imwe izasohora wowe kivogera niko anyandikiye none wewe urimo uravuga ngo umukasi kandi naho ufite barakubwira ngo ko bagiye kuhafata njyewe ndasuhuza Kongolo uwo muntu uri hasi azi amakuru ya Kongolo ko namuheruka yabaye bubu yabaye dispo yarafunzwe byagenze gute mumbwire amakuru ya Kongolo amadrone komande ntabwo yazikusanya mubanze mumbwire ngaho zarukare ngaho mfasha kwishura icyo kibazo ngaho ngo yagiye muri Maki none ariko umuntu watekereza ko badusigire Kongolo Kinshasa niwe wambabaza kandi aho hantu ariko nkunda ukunda abanyamurenge mwishongora musa n'inka pe murishongora nkabikunda cyane murimfura cyane kananura wamfura we urashigikiye udusigire Kongolo Kinshasa kweli ajye yongera avuga ngo nagiye gutegura imigambi ngo 80% ngo yo gutera ngo bagiye ntabwo arafata indi pose aza tubwire amakuru ya Kongolo ariko reka manje mushaka ari ntabwo arajya muri indi pose ya kabiri aza mbwira amakuru ya Kongolo Marayi oui gendeje kumuza wasinzi yo yagiye nukuri kw'Imana mbese mperuka rya jambo ryiwe mperuka ya space ye abesha ba Sanjake akavuga ngo nukuri kw'Imana Minembwe libere naho ngaho muherukira sinzi icyo ari mumbanze mumbwire ndamukumbuye nukuri kw'Imana mumbuye umuntu wita Kongolo umuntu ari kuvuga amakuru yiwe ni sister twirwana none yatawanyitse none ukora ibishoboka uje kumuvuga sister twirwana bafite akazi ubu ngubu naba arafata indi pose ya 30 minutes azatubwira amakuru kivoge wowe uzi amakuru nta makuru ya Kongolo wa cyangwa dukora video research dore umuntu wirukanye Kongolo nguyu ni nkwakuze nakubwira nkwaku ntange video research mbona nisha ko sone jama bayahaga niwe uzi amakuru ya Kongolo yo uzi ko wamwibukije uriya se wowe urabona stent utazi ibyo arimo kwikubita ku gatuza nk'ababembe
rero nibone nyabuna nyabuna ariko ko ngoro conseil particulier wa bakare